What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Kipat ba hakathan kaput kasnong Kiling Ribhoy District hak arpulai trek nailor kila ki bitar lab hadin makinong song kila kino ya uwe unong Assam ubakerteng ujitul deka ba ula ujor da kabakeno klem nongrim persya ya kamighalya syaka yeng bishar Supreme Court Jongkari India kani kajingya ki kala nang jur shushu hadin makinong song kila thang ya kadurting shop jong udeka hadin kajingalang patba kabahe balakot pelong daka all killing dorbar committee hakasnong jorbil hakani kajinga ki lawannya shimbenta daki babon ki patba kathan lembat kiriu pau khamat kabakenthop ya menteri sarkar ubadiru MLA MDC kajirang uba Sosthenes Sotun uba Charles Marngar MLA Mauhati daman bait lamari MLA Umroy Rona Khamdet MDC Nongpo MLA Barem ke Umroy uba ngaitlang dhar Bibi Makdo Presiden Sunjuk Rangba Shnong Ribhoy nalor ki wepan kenthop ya kinongelam sing bhalang kum ka FKJGP KSU bat ka RBYF na Ribhoy kani kajing ki win kalawan na kajing ujor ya kabala keno balapha da udeka ning ba ka Central Empowered Committee CEC sya ka Supreme Court da ka bakeno halor kajing penjulor ka Bashirkhe ya ka Maryang Hamighalya kajing ujor kapenya sokru bat kajing trekam hakathan kenthop ya kajing te ya ka University of Science and Technology Meghalaya USTM kabalong kadaw kabawanra ya kajing shlei bakha kha syapo Assam bat dawaru ban penshitom da kabadan kuna hadu shispa san folklore tingka da kabara ringkat ki plakat bat ki bana ki nong ya ki persya kila penrem jor ya ujitu deka da kabakeno ba ulawan tuklar halur ki jaka puta jong ka Meghalaya bat penthok bria ya kasnong Kiling da kabakeno klem nongrim ya ka kathan halur ka jingshlei ha Assam ki nong kren ha ka rali kila penrem jor da kabaong kade ka jingle ka bam nongrim bat ka babean jong deka ubalakam yala de kum udkha jong Bharatiya Janata Party BJP ha Assam kila therting AAU namal ka jinglet u George sa Supreme Court klem da tokit benya bat halor ka jing persyang ban penthok bria yagishnong kibadan hakithan khaput ka Meghalaya kini kide ki kam le donbor bat le bean da ubriu banabar ubam shimla tokit ya ka dauten ra jong jingshlei ha Assam Henry ubala shukno klem nongrim yakishnong ki jongi kibadan khaput ka Meghalaya bat Assam kani kalong ka bamla ban pedang bat ngin yakun persya penbena kinongalam shnong ha ka jingalang menteri ka sarkar jala uba Sosthenes Sotun ulapan pau ka jingsong kya ka bajur halor kini ka jingkeno bat pentip sya ki patba ba uladap banyakren ya ka kambat menteri rangba ka jala u Conrad ki sangma kumju bat usembut menteri rangba uba Preston Tensong ulakula ru ba ka sarkar Meghalaya kalalong ka balapan kre pura banyakun ya ka mukot duma hapo Supreme Court bat kalaya keren ru bat ka kinhun jong riustat an banya dahan nakabenta ka bahakamet jong ka jala ilayo ito kubor agabide bat ka Central Empowered Committee kaba lapa sa Supreme Court tena kaliang ipat pa baro Dor Kiling Dorbar Klasokya Tamtam Habide Batkis Kaba Mr. Jidul Leka Rafael sa Supreme Court Nakaliang i bakit Dor Kiling Dorbar Yaing i ka notice bakit or amlog ka Dor Kiling Dorbar amlog kali notice dia कालकली मीटिंग हम लोग और चार्ल्स बादामन भाई
रिबोई MLAs हम लोग रिक्वेस्ट किया कि कल हम लोग का प्रोग्राम है, तो ये इशू हम लोग डिसाइड किया। हम नए आने से ये प्रोग्राम हम लोग वोट मिस हो जाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट किया ऑल किलिंग दरबार, प्लीज प्रीपोन ये मीटिंग, सकने से प्लीज प्रीपोन ये मीटिंग। इसलिए आज ऑल दरबार किलिंग इनवाइट किया हम लोग के लिए। Kabangin ma ban pelian lano naluru ngai ko mulong nikmat ngaim ngasa ngadon bapi ki panyong song slong ngim jubna menuru banong ba ki brio ki banabar inut ban le traikli lani hadu ban file le ke case ka hot kajongi ki paipa ngidon kajaga apo karika si jantia apo megala kajingon trai ki jaga kade kajong ki paipa kade kajong ki hima banera banong epi kenai pupra person kajaga kajongi kade ka private land lane kajaga jong ke hima ide kita baro ide ibala long try dama piki paipa kaya fair kalan tele system ka Assam kalan tele system Assam long try dengan sarkar akan jila kajungi ke sarkar kan long try ya kijaka kadai mapi mangi ke long try ke jaka kadai lembai kadai mapi mangi ke long try ke jaka dai mangi bersumar dan kitli dai bentang slogan peranjur akbede bakane ka jingai kis kadang Mr. Jidul leka ya ki jaka ya ka khindo ka siap ya ka briu nyutrep ya ka jaka ka jungi ka ba mangi ngiring sumar ngenom priang bat ngenom aban priang ya ka report ka ba niat persya ya ka hok ka jungi ngalayo apan ekren ninin bat I deputy chief minister isa president hinsong lakumba shiteng gintang ekren ban brief habide bakene ke kam eke jing sofia ke jing ipatpa bana kelang jungiru iyeng scam bani ipatpa bana ke sarkar kala shimkia nagabanta kumno bantaure ke committee ban shimle ke legal expert ibabyang nagabanta banya side ya ke pop ke jungi baro nagalong aga Supreme Court nagabanta ke jingbentoy ke jungi palpa my name is Honorable Chief Minister Lada Bankren Lada Banya Punslo Lada Banya Sherang ya kataka jingsumu aga bede bat kali kesni ya ke jing smoke ya ke jungi palpa nagalyang Honorable Chief Minister rolling na ba ongi ki palpa ka sarkar Meghalaya kan memandin kan shimkya na kamanta ka jinge ka jungi palpa de ko ki palpa bai ki hima ki raj ki palpa ki bai ki jungi wadumdan ya kanu ka jing sosir wadumdan ya kanu ka jing ting ka sarkar u MLA jungpi ki MLA na kari boy MDC na kari boy ki hima baro ngin yang teli kawai
Jangan lagi permission. Kam judan komplain. Henry eki projects iba ka sorka jala kawanla nagamta ki jungto ki ba lasang ban bishni. Lasang ban bishni lagi weibat ibreu ki barabar. Former Emily, but Haka Jogopur, former minister. Lalu, Ngirum Shah, but Ngirum Priang, bagi Paipa Kijungi in Nakajing Sir. In Angyay Karpat, Yaka Sorkar, Ulon Chief Minister Jungi, Deputy Chief Minister, Cabinet Ministers, Eka sorkat celai berogoi bagi napan kerpat ban banjul bagi paiba kejongi kimdei ban songsi kahok kade kejongi kahok kade kejongpi kahok kade kejongi kimdei ban songsi te ko kipai nong song baro kipai nong song kipai jong kapri hunyutrep kantam Akili ke than, akili ke area, ke bamapi, pilayo, yang ini ke kubur, ngatip, babulut, kita nak kejingsir. Enai, ni kum kinong mikmat, yang teli kawai, bat kum ke sorkar, yang teli kawai, banyak fight nak mata kejing kejumpi kipai ba. Warung ting, warung sir, wadu mensim, ke sorkar kedon. UMRA jung piudon, inong mikmat naka Riboy district baro kidon, ki same pihima kidon, ka district council kadon, yin ya fight hado benekut ba minyo ban pinyo ka hok long try ka besisha ka jung pi. We all know very clearly that this area fall entirely within the boundaries of Meghalaya. There is no dispute. There has never been a dispute. On behalf of the people of Meghalaya and especially our people of Riboy district, I strongly condemn the actions of Master Jitul Dekan. Let me assure you all, we are here as the local representative. We are here, but still a certain at a local level here, and Minister of Meghalaya is here. But Daman Bait Lamare, Kong Rona Kumdik, MDC from Nongpo, also is here. Every public representative from Riboy stands united with you. We are with you today, tomorrow, and for as long as it takes. We will fight for your rights. We will fight and we will protect for our land. We will not allow anyone from anywhere to take what it is rightfully ours, our land, our property, and our identity. We have already taken immediate steps on this matter in coordination with our state government, especially in close consultation with the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Konrad Sangma. We will leave no stone unturned in ensuring justice is served, that the voice of our people is heard loud and clear. Together we will stand, together we will fight, and together we will win. Little bit in Garo. Nanga dinga neng minjok nangam gipa saljun nadak gipa rangama.
Kobagani anima mangani dengjok ni rangama public representative ni bangsa namagi pa Riboy district citizen ni bangsa Chadong ani songgipa anima mangani git talent bangsa ang achigani Master Jitul Dega Supreme Court ni file jatik ipa is di talent doragani anikes osong iparang ni lani matrik ipa anirang ni right ni school institution ni anilan detaling chani ong achingani Master Jitul Dega ni cik jana ni chongke ong achingani ani chongke rangani ong ade saka balgi pasong giparangi tagipawan Meghalaya State ani kodagipa lan chongke kachadak dispute ongja ani Meghalaya ni giparangi chana magipa Riboy district ni giparangi baksa Master Jitul Dega ni cijakna ani chongke rangani rongadi ani condemn korangani Riboy ni public representative Chunchani nangni baksa United Chadong gipa rangani baksa nangni baksa ani achinga ong adi nangni rugipa saljongi rugipa donggipa rugipa dagipa lanni bakse fight koragani kocagdag ni sisimni kacagdag ni dagipa lanni ani nangni dinga rugipa property ni rangani dakha che abe ani song rangama government bakcha Honorable Chief Minister Shri Conrad Sangma chongi milamni ong ana ani chasung rangama step ong adi ka ani chisimni ronga ong jagja ani nangli gitaleng ani daka chia chawa nangli baksa dalani nangli baksa fight ko ani nangli baksa win ko ani Baudonwi upiu bumito itaw Uberapo asam Ukarteng Jitul Dega Ubalawan nuro bangorni Segi di kicaka sa Kinong songsong gibiit kijongi Segi po kadagatan Riboy Kajongi ulawan ngorni Parhaden mo ngorni ro Ula file ni kanigagkin sa Supreme Court Bahana uang na kampatan mereka forest clearance agi ni kejaga. Kamnaran mengintar ni nero. Badhro ngahain apa na sobelang ngapersa ikan ni komiti C0 berrekomen jaga ni kes sepo Supreme Court. Tenang ni por nambang subon mankanno subang kene. Na supa panang tanggawe ba. Ulu urang ma ulu Jitul Dega. So babaran kita start sekatan kedong kejongi. Nipun mak kita start dikendang dibetip diopot diusam ya kacing sisa apa kali katan Riboy kebeit kejongi. Imdan kami akunya me bamerwan man kita start bangle ingin dikam. Hado kebalakin lapan konyo ya ginong song apa kali kita ini berasangan ada tak kecakap baik news unibrangga. Tapi osnya uro
Sampai kata kentin baru hari. Anoy Tuhan dengan yuk cat sore. Siapa kani ke time ke dong ke jongi bat kamtam siapa kani ke area keliwatan man yuk cat sore. Nama anoy pi. Ni kumpirang ngarong ade. Ukon, ukti, jong riboy brokoi. Bat kamtam sikini ke area. Kebala sakta hagani ke cingyoki. Ngade ngoro kembala im lalu kipa manakam kena ngala im sikini ke sinang kiling jaga ke sinang beri. Ibarat hagani ke jinsa jingat agani ke hagani ke kes kebala saai seluruh Supreme Court. Dan ngopor nasa panang rokum pula igum na jinsa ki. Barang ni parang mikmat. Ikong lona iba Charles. Iminister Bangboy lokal emile baling sotun bangangaro kumurang nikmat lagu umar konstituensi ni abang kabe bati agano par la sai step la sam sem hono national ni abang kabe bati ni yakun ni kes ni plan ni gibor basanor bakat ni puji par jong paro ginong nikmat balik sarkar ni presang ban perlu ban penyap ni kes Kerana menyoben dan imsuk imsan alaga jaka kibla song kinongsong song bat kila donro kinongsong song kibla kala helastan agi ni jaka kislong mawan hang ne ngatram pada yo lupa ya kene ke kopi re kaba ngadang song hang ne kaba ngadang up laga jong kepeli ban yo ban ya sim bentralang hang ne ngalapet malum mala ya kine ki allegation lane ya kene ka PIL kabala file schedule siya Supreme Court. Tenamar baga case kadang don hapo Supreme Court kadang don hapo kajing bishar. Nginomla ladang iyatay ka sakat kabayatay hang neru hakabak hakdu hi. Nganom bakla banong baga State of Meghalaya ka sarkar jilla kajungi ngalayo i hang ne baga la file la kajong ka affidavit kajong ka banjubab yakini kijing keno kentho kibala kentho ya ke sarkar Meghalaya ke jungi ya kata ke jingle torti lene ke jing penjot ya kemariang kamalakna ya kata ke jing slei jongka jela Assam lene ke jela ke bamar khapat ni tena tene ke daw ngan bakla ban ong bagi legal expert ki jungi lene kita ki leader ki ban represent ya kane ka writ petition hang thi apo Supreme Court kini asai bad ublei un saai ki ke jing sat ke jing shampang ya kaba kinla baniada ban ai biang ya bahok kaba mangingi de banio tengana kaliang kajong akong kanong nikmat ibay na nikmat ibarit jong kane ka them riboy kai ka pangakwa bania ai men simlang yang ibaro ya pi baro ke biadon hang ni kamtam lele kinong song snong jong kane ka area kiling ya don ringkat bat pi mawan hang ni ban ai ka jing kumar batong bakum inong mikmat bat baro ki perlok nong mikmat yinom yo i ya pi ki pai ba ki jongi yinom i ya pi ki pai dong song snong ki jongi hadre pila ai ki jing sanya pila jit yangi kun kinong yalam ki jong pi nganom bakla ban ong bangin yalam ya pi ka lenti ka padai bat ngin ya le ban yada ya ka hok ka jongi kai kis ya kami ya ke kakum ga pai hene ngasyo ini kali kes report of the case but the bagi file suppose member secretary Global Central Empower Committee submission of fact in IA number so the kadung gani ga mga sosyo mga garing interlocutory application kalong ba file naman ban kuno ban manra yang ya ka catchment area ya forest area ada di time kasi yang laban lagi nunggu benta badan gajing kalau kata deforestation denar menurut tan yang lo ni hebat lay technically ngapai ke news kepada file dari ke Central Empower Committee kepada High Court atau Supreme Court sorry. Jadi hi kalau ikwa ban on yang kanu ka institution biasa berani kita bagi hasil atau composition kepada 1.3 crore something. Tetapi masih banyak news semua.
buat kata ru bagi orang bah dan tulang yang ada forest ke cakatung giding kisik forest banding kawa yang ada tak posisinya dia kecil semua jangan kita kata mereka yang ini kata kadang sesuatu jangan masih baik kaya kadang kita begini kata jadi kes mereka kata kadang government ru ini bah chief minister Conrad sama sing rasio klik di wah kadang ini kadang one kali petition sebab ikut namenta kini ikut bayi dari bahan ini kakam contoh ngimkwa panong raw hala kejong kari ni iba kupagalong ini kisni kalasam kalas dang manledon mor lada pipet aku tu bujigidei bujigeki jongi taksi turis taksi driver jongi ngisa nyon ben ngisa kran ben idoni way na ki perasaan jongi para riboy bamod malisim dawai babi hapan paidin bat kayu satim satela kabasusi kalong baita ilong kami ilaklan menen kesini lada deiba in the point to kesini aku ting atrai in lajim kadai namar ke cindula kajing persa jong kinong asam parlisim dawai ilaklan barok-barok sakap nosin insya ban leben yang kebekum kini kejingja ngampua ban keren persa yano Henry tangkawai kebangiyang nakal yang jungi kira basram ngindon hasenda jompi ki paiba nong kiling ladade begini aki ya kini isu jong kata kecing sleiwom balai kan slei tam tausan semua pakata gum kan slei kabaret siasian kabla air kecing Paunam kabakat kata bat kaya puru yang dipaiba jong kasih ganja kebriu nyotret katas nem sendon ini don ayu halendat panyaki mentau haragara san ke pengisosi kalongba kare gasi kabangin ya tulilang baro kung kada penriu riboy kasi dainja kabriu nyotret yen klep ya kano ucing snow lada de ka politics lada de ka no benta ai ba kare gasi kan krisil tia yang ini paiba nom kiling bat ya riboy kari kada penriu kung kari kaba don ya kejing keli ginaya chane sakmat lada don makan no kakap bangin yami pada gine tor pada dongin yami dagoy gasor bakata kalong bangin led dag kejing kejing keli bat kejing long koy adem pengadon ya kejing te sekolah bat kari India bila don lagi jong ijing kimat ibangi sudon kam dipenjata yang ini ripai Hakabangi layat lempi kumba kato kanesem kabangi nyimpat ha takapor adu kane kabenta kabangi lalong kum samar mbak kabangi jumsel nakalian kajungi kalomba gini kibon dia bernon telat hakari kajungi abu jingli kane kapor ya ipai pak dong dari bagajai bendru ya no keno pat elo kedukti kata kadai kabenta kapanungkong nakalian kajungi kesen ban bu kecengkeli kan kapor paling nang hap panyalum yalang kunde da benta kita kijingi ikubor kiba don ki benta ki bonang saja telep ya ketika jine namata kene kadong katain riboy gedungi sibun genten manong jiet kubor gabungan ra nagalian jong riboy federation sengkemi i pala panong ni lada ban kerni lor kene benta Idon na kajong kalegal tim, nakabang inang yo mendin ya kikubor habede berkene kajingco, kaba utaw we bakamil de ule egene kabenta na benta kene kabenpenhap ke forestan udang ya kabangir yo kita kajingco na den kalegal tim kajungi kadang pet perman ba hi karbi waya minton rengkat lan bapi kipat ba bapi sesuma kajong kasimjam pat penyedom talang bapi hadin bagi kulit banyak pat belian angini kitin beri umsam dari boy umsam dari bagajat menderu umsam kabriu nyautrap ये बहुत दुख की बात है खाली राजमहल के नहीं हम लोग तो मेघालय का राजमहल में गलत चला जाएगा तो सोचो मेघालय का नाम चला गया तो ईमान सम्मान इज्जत का सवाल हो गया अभी
यहाँ में पहले से एक पूरे इंडिया में स्टेट भाग किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर जगह में स्टेट दिया हुआ है। आसाम स्टेट अलग है, मिजोरम स्टेट अलग है, मेघालय स्टेट अलग है। तो हम लोग अपना स्टेट में हम लोग क्या करता नहीं करता वो हम लोग अपना घर में है कि नहीं। तो दूसरा स्टेट में क्या करता हम लोग इंटरफेयर करने नहीं किया। कभी क्या हम लोग आसाम में पूछ नहीं किया क्या ये जमीन अडानी को अंबानी को हाफलों में वो बीमा आसाम में क्यों देने किया 300 एकड़ जमीन पूछने नहीं किया। कभी असम गवर्नमेंट हम लोग पूछा क्या ये फॉरेस्ट एरिया में आप ये क्यों किया, ये जमीन को ऐसे क्यों किया, हम लोग कभी पूछ नहीं किया। तो क्यों हम लोग का स्टेट में आके हम लोग को बिना पब्लिक आप लोग को बिना पूछ के बिना हम लोग से इंक्वायरी करके क्यों हम लोग का स्टेट में आके इंटरफेयर करता है। हम लोग क्या करता नहीं करता अपना स्टेट में है कि नहीं। क्यों इंटरफेयर करेगा दूसरा हम लोग का स्टेट में। हम लोग क्या करे ना करे वो हम लोग का जमीन है क्या। हम लोग ट्राइबल बोल के क्या हम लोग जानवर हो गया क्या। ट्राइबल का कोई इज्जत नहीं है। मतलब हम लोग को ट्राइबल को छोटा सोच के तो क्या ये करेगा कि ट्राइबल क्या जानवर है कि इंसान नहीं है क्या। तो इसलिए ये जो घटना अभी जो हो रहा है ये छोटा मोटा बात है, बहुत बड़ा बात है। ठीक है अगर कोई फाइट करता है ये क्या नाम है उसका डिप्यूटी का फाइट करता है। गुवाहाटी में फ्लड हो रहा है। फ्लड की वजह से ये अपील किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है तो फ्लड क्या अभी 2025 में हुआ क्या फ्लड गुवाहाटी में। उससे पहले क्या फ्लड नहीं हुआ क्या। अब ये नाला ये सब क्या अभी हुआ सब नेचुरल चीज है। तो ये है अगर गुवाहाटी में अभी हर जगह में फ्लड हो रहा है ये नेचुरल चीज है। अब ये हर जगह में पक्का हो गया। पानी जब बारिश आता है वो जमीन के अंदर में नहीं घुसता है। अगर सीमेंटेड हो गया तो पार चला जाता है। अभी पहले ये क्लीन रोड कच्चा रोड था, बारिश आता था तो क्या होता वो बारिश के पानी जमीन के नीचे घुसता था। तो अभी पक्का हो गया तो पानी चला जाता पूरा नाला में। और नाला जो हो गया वो छोटा प्लास्टिक वगैरह सब उधर तूफान हो गई। और गुवाहाटी जो था पहले आप लोग सबको मालूम है बिल था दुनिया भर पानी जाना था गुवाहाटी में। तो बिल को अभी फिलिंग कर दिया, सारा मिट्टी कर दिया, सारा बिल्डिंग हो गया। तो अभी जो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा वो नाला में जाएगा। नाला हो गया छोटा। तो इसके ये सोल्यूशन के लिए दो गवर्नमेंट है ना, असम गवर्नमेंट मेघालय गवर्नमेंट दोनों मिलकर कम से कम ये रिवर को डाइवर्ट कर देगा, ये कर देगा, सोल्यूशन होता है। ये नहीं कि दूसरा काम में कोर्ट में फाइट करेगा। हम लोग यहाँ में क्या करता है ये फॉरेस्ट एरिया ये तो इतना साल का फॉरेस्ट एरिया नहीं था 2025 से क्या फॉरेस्ट एरिया हो गया। तो इतना साल में कहा था मेरा क्वेश्चन तो ये था अगर ऐसा है तो हम लोग तो सोचा था सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। मैं फिर मानता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो अगर हम लोग को ट्राइबल को ऐसा करेगा नेगलेक्ट करेगा तो हम लोग क्या अच्छा पाएगा। और सॉरी टू से बात एमपीपी भी तैयार है बीजेपी का साथ तो हम लोग को और खुशी हो। बीजेपी को वोट किया वो तैयार है गवर्नमेंट का साथ। तो मैं तो ये रखता हूँ अगर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट अगर ये हम लोग का प्रॉब्लम अगर सोल्व नहीं कर सकता है इसका रास्ता नहीं कर सकता है तो यहाँ में बैठे हुए हम लोग लीडरशिप एमपीपी लोग भी बोलता हूँ मैं आप लोग एनडीए से हट जाओ। अगर हम लोग का ये सोल्यूशन नहीं दिला सकता तो आप लोग भी इंडिया से हट जाओ। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ। ये तो हम लोग का जैसे हम लोग का ना घर का ना घाट का सारा जमीन फर्ज में हम लोग कहाँ जाएगा। 1 साल का टाइम दिया है वो मशीन जाएगा सब तोड़ करेगा हम लोग जाएगा कहाँ। तो ये बहुत सीरियस मैटर है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो इतनी छोटी सी बात हम लोग एकजुट होकर इसको फाइट करना है। Ngalaim segini gilan segini gitan, ngai gede gejaka, private gede gejaka jo kitrai, senang try tau, lama dong gede senang, gede gejaka kabel long hangli, lama dong gala don try de kispas nem nale de hajar nem, ia kisuk, ia bamsuk, ia kami ala kejong kahok, Henry, hagi di kisni.
ngiyok snow ya kata ka diskursi kemudian nuta upo falkis nak menta kani ke snow kani ke ceka kejongi tang nagadao kumongi paim badon ka flot hakini ka spor yuladep hakini kita ka border Meghalaya Assam Henry ngi kani jing flot kamdai dang menta nado haki por mensole ngi arsa laisa ya kani ka flot kebetulan hakini por menta Henry haka jing tip ke jonga kadon tang ke interest private kijong gini giba IK sengi gibisni namar pakaya tengko laban dai ke dia tengko hak business bat kini ke area jongi bat kini ke romba arnut giba IK sengi tang na kadao igwa ban pentut ban penwit ban pensir yang ingin song kau hagel ke jaka tengah kalian jonga nau ye pikum di paiba hindai bandung mesin hindai bating lari bab simek nakalian ke jongi di romba ngilada biya kendo ya ke sorkar ngilada biya kendo yang chief minister ya ke minister di fair nakalian ke sorkar kelasin kia ya ke ni isu lada kalong hakai ni kadur lada no bru wakwa balik kam lani balik kura ya kalong no ketaka kan long ke jongu tengah terai ke pertai kam san so yang begini imam pertai kam song sain so ini tadai namar kata ngau ye pikung di pai ba long song lada kalong kat balong ru ngim dai ban ailat ngim perni ya ka hok try man ke jongi ban kalian ke jongi giromba bat kinoy lam ke jongi nado game mali hado game DC kamtam na kalian ke district council kepada ban page ka kendo ke siap na kalian jongi sem ke hima hibre ban page ka kendo ke siap ngakar pat jori ki bakin simkha ya kani ke isu kenang ma suabakan poi sa Supreme Court kenang menginyo ban pentre ban yeto ban ai ya ka hok ya ka proof kadai ka hok kadai ke benta jong ka song ka thau ka jongi bandai ro tang ka sarkar kani ladai tang ka kabadai ka sarkar Meghalaya ro kenang la banong ladai tang ka kabadai po Assam ro ilang la ban sno don hok kata keting IKS Henry kat kini kinong song giyeng kinong lagi hajar tinggi family kendit kawan kata ke order kata ke komiti kawan ayah dari kemen ban pa sa Supreme Court ban pelong fresh area no yang ini kejaka kejongi agak tingsong kejong amarway kawan la bandong mana kunur jadi nomor kata ngana kalian kejonga ngai ki bokir yang long ya pinggam song bara bat na kular ro ban yaran rengkan lanang ilong man lanang hap yang ele ya kano kapagin ya fight ya kaniro ngikloi ban yaran rengkan bat pi ipaiba nang song bat ngi ipaiba nang song bat ka sarkar bat ka district council bat ke same khima kejongi हम लोग का ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि ये हम लोग का जमीन को फॉरेस्ट लैंड बनाने चाहता है वो लोग तो हम बहुत खुश हुआ सब पब्लिक जो यहाँ में आया आप लोग का यूनिटी देख के और ना हम लोग भी यही वादा करता है बारडुआ का लोग हम लोग का गांव का पूरा तरफ से कि इस विषय में हम लोग पूरा सब लोग मिलके एक साथ खड़ा होके हम लोग फाइट करेगा क्योंकि यही हम लोग का जमीन है हम लोग का जीना यही है मरना यही है इसका सिवा और कहीं जाना नहीं है तो बस हम लोग सब लोग मिलके इसका लिए एक होके फाइट करेगा te paiba mengibaro miniatur lilang kuresipun bau kadinya wan jumbaro ki paiba
kajing wan khamtam jungki nong nikmat kirmele jungi KMDC na himamlim isim kirang basnong kublai shibun kajing ay munsim jungki yangi ngikirmen ba nginundur ya kajaka kaputa lejong bat ya kani kakis ngin jopai hakakerdeng jung kublai hi ngikirmen bat ngin job tangkatahi kublai shibun kublai syadang ngi baro bagi don kita kajing lengo bat kajing sosi kaba klamio thia yo dem so hakine ki laisi sosi nado bangi layo snow kane ka kupor baune jitul deka ulawan ban kam ya kane ka snang ya kane ka iria ka jongi baro bat wala kamro bat kilawan man le try bat bani uksat bat balik thau bat bakili chmo haki klaw haki bitap akai ka sem ki pro ki layo sodong ya kane ka iria ka jongi bakilawan ban kamro bagare ka bor ka jongi bakare ka chaka ka jongi tingin tip uno jitul deka udah bro banang no handeng tip panyos nyol de bro na Assam tingin tip bro no Assam udon ka state la jong ka Assam udon ka bor state la jong handeng ka set Meghalaya kani ka hak bat ka bor ka jongi kalau bro la bantan am ka jongi bat kani ka hak ka jongi hakai chaka haki klaw haki hingi sem kai ka bangi mat pansala ne kai ka bangi mut bante kani ka chaka ka hak ka jongi idam hak bat idon bor mele halor kita ke bara andre ka palenga kalong bana jidul de ka ulawan banda khal ba mele try kani batan ai ke salar kani ka chaka ka jongi tapi kita ba bara piso kuna piso kuna le piso si ni persya Homet Chitulika! Nila may mat lana ni peja baro hakan ni kapar. Ni David Island, ladangi Island. Kile tribe at kin pe yangi, but shayin pet. Namar, na do man dai man thai deki hajar deki spas nem. Nila im nila sa nila lamtrai nila tre. Hangne hanre menta khalap. Kinsan kami kom kata ka kubar. Tipias sel kuno. Tolong ini perkat. Bagin kirpatro dinang nikmat ki jongi ki minister ki jongi ki lang helam han ki jongi ki bapet ki baya lambat ki penyaji ki bapenya yangi ni kirpatro ya ki bakin perkhat ya kane bakan bakin yelero bakan nam tansu kalau ka chie kaman wana pen jongi ki pet ba kanang bagin yo ka jing songsok kaim sok bat ka bam sok bat ka trai sok ka jaka ka hak la chong. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry Priya, sorry Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.